Break the release. Fire. Asofo be break me. Ebi anyini so mo gimi. Now ne ka Philadelphia asem. Na me ka say di Philadelphia. Me top rekukura me fanto no. Oya aboa che ne ma me owo na I still maintain that statement. Go to hell. Onu dia maduru no. Asofo be break me. Ebi anyini so mo gimi. Sorry. We are soft penny no gimi, I'm sorry. Baby anyini so mo gimi. Wako sorry. Yami abo nipa 5,000 abetra ho. Ede na say we. Dia wade ho dance. Enemi ho dance. Correction nti me say onemi ho dance. We dey wo kutwa magu. Omo gimi. Asofu djuma ni gimi fo bebrebe wuram. Ma o se na nka yen hwa adwen mu. Oh, eno kra de ye omu message no. Eno ye dam. Nipa bebrebe abobo dam so mo shatale o. Rev for na akwaba ediba attention TV so and ye muhumu di share wa ha said and he said ensema edia te say we social media trends ne so na mapeja ne ano odin amatebra me ne eye attitude for abet na se ya pense ensem ehu promotion mo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platform ne so enfa ema me sa ene de ye da sorry ya de na ekoso eye Steven Adom Kyei Duah Papa isn't me any Rev Obofour F de that sorry ya na betu dwande ano ohye e wa ntime nko amintime entina se gise minya odi for back to back e wa ha na mene no ahwetwe nkomo no so action adwene e komo ye beko ne akɔhwɛ audio no abane kwakoti nsema Rev Obofour F ache Adom Kyei Duah Break the release. Fire. Asofo be break me. Ebi anyini so mo gimi. Now ne ka Philadelphia asem. Na me ka say di Philadelphia. Me top rekukura me fanto no. Oya aboa che ne ma me owo na I still maintain that statement. Go to hell. Onu dia maduru no. Asofo be break me. Ebi anyini so mo gimi. Sorry. We are soft penny no gimi, I'm sorry. Baby anyini so mo gimi. Wako sorry. Yami abo nipa 5,000 abetra ho. Ede na say we. Dia wade ho dance. Enemi ho dance. Correction nti me say onemi ho dance. We dey wo kutwa magu. Omo gimi. Asofu djuma ni gimi fo bebrebe wuram. Ma o se na nka yen hwa adwen mu. Oh, eno kra de ye omu message no. Eno ye dam. Nipa bebrebe abobo dam so mo shatale o. Odi for back to back. Mama. Ni we dey wasuma o. Me da se. Aye wudie mu die. Wudie ma. Na. Enje yo mo ku ogun. Since last year o. Omu gusu ekun. Yeah. Rev Obofour abeye papa yo anu odin o. Mama me da se. Asa graji mi se. I ever do say. Asa bofo de astrophanophallus. Ayo. Se bofo be ni nu. Na me papa bofo papa we dey bi o Adom Kyei Duah we dey bi. Bofo o ka mi kra astrophanophallus wa no sin kra mi ti be mo. Eba na me pese bofo ni sudi makogba. Na o be ha besre be. Biadia mama mi chia betie for mama mu ni mi chia o. Mama chia mama Juliana e wa brochie New Jersey abrotimemu ono ne abrofo pite na te. Oh. Na mi chia me ba me nua ba Agnes papa bi. Agnes oni skai. Mama Obofour asem no kan in fact Fabi sawone Adom Kyei Duah na nya. Nya woni memesine Nya. Se memesine bia beka seti a ode a. Ene wo so mama memesine be rebelling. Be astrophallus ho ena moko. Na me pese me bisa se astrophallus no. Ajagraja de ye hu ne bofo di. Ajagraja senior movement. Na astrophallus bofo a wo boni din. Idin ye brofo din. Enya kan din po. Ni ehu bofo kompo. Thank you. Na ma twe ho akwachire se na kogo bofo di se memesine di Adom Kyei Duah chi no mo ye jimi fo no. Me de Bible say money na mo nyini o twabre ni ba. Ha de kogo bofo da no meka bi ma no. But how anya de. Ma me kan plan. Kogo bofo anya de. Kogo bofo unua kwakwantwi na kasa no. Akwasi atwi na me kasa no. Wow. Kogo bofo me hu se kumasa so fo na kasa no. All of them they are greedy.
na sofo bia be pagya ekumase dan so me hwe ba ko yi yesi e friend hwan de na o acting na there be sofo yi oh ojaba there be no ojaba ba ko yi we je timi bebre oh okumase no ndemi o nso kita din bi sa obo o se Ghana nyina ura no ko twa na ntwi ani timi bebre ono so se kwa do kan na ato so no atena fam na ya yere no na o kan ne nsa oba no o discuss no so e bosumu so no so ye den yu won asofo na create problem ni na Africa Kumase na ka Kumase kro hwe Adom Kyei film e ba na movie acting a e ba na nyomo a e ba na bibidura so yakopon de nature si o mamo but sabe tafra sabe buru e ba na hinsam so a Kumase is the one of the toppest in Ghana wow but ato mo ne asofo ni sabe jimia no muji ebi mu jimi e no hye ya mamenka asofo no bi jimia no mu jimi me anka Adom Kyei Duah offer astronaut fasosi me kwasi mama misika mama hwe ba astronaut faso no uka na mo ama no memese koso no ono na so me kitanyankopon bofo kan na Moses ebe ye bi Moses so ba so o kan terms o use west ono so aba ono so use terms any psychological and on the year adwuma na kwakubofo wo ha ne say wa be kan so papa mfiri nyame o se bonsam otwiase no nwasoma na ba wutumi kwa to the stance be ka kire memesen se sabi wo mu di na chi ne ye jimefo a kwakubofo anya de ene se ono so nipa di na chi ye jimefo se odi for back to back answer no be ebe ka bi na won ne wate ye wo kroma na Steven Adom Kyei Duah so be ka se be yie ni bo enso kroma enim se ni Paul o chi be yie e wona so dem no Rev Obofour Dabio je se won so be ka se oni ho ene no so bolo hu nyina ni be wo Yesu moja ene hu se bolo nyina so be sorry o ma so for na me ka so mo ye greedy obi soria Kumase asofo na wisu apostle pa me kan on quote Kumase Obofour asofo e de penuro omode ya asore attention TV asema kan de yenka hu me si me kan sisu dua Kumase asofo e de penuro omode ya asore me na me ka kiro ne ma me ja atwe akoni ni wo ho a the what you want mra they will influence you enyom tofu egu Kumase omo san penuro omo kutia omo ho movie industry egu nyina omo kutia omo ho ye ni na big question na pemp ma pasa yi motorway sui obe se Frank Narodin ese bronya party papa ya ni tinwefo na dwen ti sa akwala wan yi agene da ni ti oboyski na dwen ti sa akwala wan yi agene onim nyansa pako anka obi a utima fu dwen wabodi se furu papa panim tum be ka tra bonten se me de only ma 100 good and minimum nyina beda wo wie so a akoda tinye Frank Narodin tumi de ne ho asi wo se mepoa ma me nuanom mpanifo a me beto mo dwuma me hye mo nuanom so wo me de nhyira gu me so na papa panim atimi afra bi ka kwesi bayibu nsam wo atimi ka kyense ye ni se no so ka se me kwa me de duabo nyina beba mu nkwa sasem se papa panim mu se adwe de papa na dwenu etisa kwala wan yi a wo man kokwa no sa na da papa na tin ya say friends oboyski papa panim e fra oboyski nya sa be ne wntri nti Kumase asofo any Kumase movie industry ni ade no omo pendro omo pam ho omo kutia omo ho enkra sofo suro no ho sofo bi o se nyame adwuma se wa bi o suro no ho onko jedro fa nya sore nti se Obofour se wo firi nyame o se wo mfiri nyame o fa ho Adom Kyei Duah ono so firi nyame o mfiri nyame o ono so fa no ho na mo otwabere ni dua otwabere ni dia na esi amo kun ene chese mu ni hwi o ene Obofour metima ka che Obofour pen se Rev Obofour pen se ene abosom na astronaut faso na Adom Kyei Duah yusu o se abosom no ene na ne Obofour ni ya adwuma no ene Adom Kyei Duah abagia o ma yase nyina yere yehu no nya nyo ye baifo ne hu ne nyonko baifo okay sana de because someone ni message na so me koso ane nwako a na so mo ni dwuma bidi
but so much maybe anka papa panimu ti sa Adom Kyei on we siri time ka se be yi ho me am che me gidi se be yi ho pepepe so I say Obofour so gidi se be yi ho pepepe Adom Kyei Duah so nyi se be yi ho wa eda no do a owura ni pia Adom Kyei so de Nyankopon na adwuma owura ni pia e ni gidie no me so kwase antwa me tim se ensuo ne motan nyina ya adwuma ma wurade a me so me gidie no but some mpanifo as a ministers a mo ya adwuma ma Nyankopon na mbesi echi akwa na business na mo nya asofo nyame nimu mo ku kingdom fufurom no Nyankopon kingdom do se no hwiti mu dia menene nkam ye nkam mu enti se sofo bi be condemn sofo adwuma bia kuma sofo o mo nya serious Odefour back to back ese Kumasi sofo mu ni serious nyame dwuma no na mo ye na mo hwe so na mo nye na mo sorry na se mo ku we kase na we kase e de etwe na mo mebes ne krombe e de akoso na so mo ha no mo de abetu mo ni mo krombe e de etimi asobo e de ama omo ana pa mo chama subscribing to the channel for na mo share videos no across all social media platforms so nfa e ma me ni mu odi fa producer di bibi atu so bi di comment bi ha ba se ma Odefour en sorry se si Odefour enya en sorry me sa kon ho na me na san I can be as an Odefour sorry every na kwenya mu Odefour back to back ready well last words last words is asofo nyina we dey nye Kumasi fo nyina asofo nyina me dey ma say nyame adwuma no ba bia problem we Kumasi abi a problem na we Kumasi so ana say ebi taki we sorry tia we sorry so mfi say e come fa so bodini pija amoma yo na mu members ne go mo na so mo nwere mo because omo ogidi omu nti no bae Obofour so members ogidi omu nti no koy Adom Kyei Duah members so ogidi omu nti no koy obi en keep chat members e nyina otwa biri do a e ba ko pia hin ba ko ene. Do you have a social media pastors? Oh, why not? Maybe. Okay. Maybe. Social media pastors na dey genuine. Oh, meti me catch us se be kura me ka social media. E bia fa ha bo mbo pa. Se won mo ni adwuma ye no. Se won no de ton no. Okay. Aha, e obi wa ni din ni yera. Into social media no se you see social media now ma for pastors about marketing yourself. So what I say about say betimi nyame asema for reach obi a why am ready fit your father phone kro say mami go tin nyame asema mo kai papa. So ho na so for mugu mu fi. Ahon so na so for gu mu fi. Ahon so na mo ko we say me na mo say nansen ojaba e ma prophecy bi ba efiaso sniga Ghana for twin abasa so even the Kumasi so for ni bi kura twin abasa so say e fake no kan ka me ye bi san say wo kan dey fa wo na me nim ni nti o mo ye sa on no say wonya prophecy wa ma ni efiaso sniga so agia tu ampa ne aka no e chi na azent ni be see ye say ye blanket one na ajimi so de ne ka kwesi no bi fa kan go bo o da one na ajimi ojaba oni mi no di bi siga ye but e nyansa ni penipia adoma chali wo Kumasi but on was said no mudi nuru abegura nti so bi ko Kumasi atwea ba ko mienu ubon se okono wo so bi hunu ayo metimi do afọ baabi na ma be pija be star nti no mudi no mo ba enche na watofo o mudi ne enche nkwasi atokwasa nti me meka tonzo munyai obi anya ne de na nyame ne onyam piu ma e de amokase no Obofour o se nipa yare a enye ono na asa nyame ne sae Adom Kyei Duah so ya papa Adom Kyei Duah no so esa yare astronophados so no na esa yare na yemfa astronophados no se wa astronophados no yemfa ni nyama na ma no so fi se ho na ni nyama na fa na be ko be ya ada na osere che se me kan na nye wo de ho Odefour ada bro for me wo fa de ya astronophados me na me kan ya papa Adom Kyei Duah na kan se me hu kan eno nche se wo sere so ada ase wo yo ba ho fa me pese be di watem aha enti me yen kan no kora nkyere wo no munja jimi Kumasi sofo munya jimi bi mu jimi dodo obi say papa pam wa ye na me adwuma chepa but won te say obi onu ya no black so back you know we adwuma nkoso but Obofour to me gina social media back to back ema sabi agada o we apete security me ba be didi o matem engino me fi say onu agada na nsi ofi please man so be we snap no de Philomena better to Philomena kwetenge say onu amankra do ntokwa gina mu de amankra na no ni security ni na wa kan cancer say nanka yesi ye fa no koma software amankra do pana ma software bibi entry software entry da bi ne software entry ba ko yi na Obapa Krisi boy mo den di ba mi na nyumba we feel different oh Obapa Krisi boy nipa no software abrochire oh okay oh be refin di me ka ba catch no oh God Holy Spirit remember me sis ya so enti software abrochire ya
na se Tvgh ni video comedy e utwa sketch ori ko chia ni enti e yade a wo hwe we ya na ose omo nkopɛ ne ma no na sep abrada wo ba ware fo okofo bi a blogger na afọ na damfo adwuma no ye no muai no dem nti so betena ya owewe nyama no keka na no kokọ besi ko fiso kasa na momani nu se nyansa bi anim komo ni nyina kuma asofo na ye sanema yeah obi ya build no wanka ha nya adoma kire wanka no usuru no pa azza wo nyame edwom nyina kuma asofo enti won mo kono so hwe mo yi no mo nya time ema memese no mo nya ntokwa hunu no Odi for back to back. Attention TV that see it in Safron. Maybe I'm sure I'm subscribing to the channel for me. I'm share videos in across all the social media platforms. So if I am name more than you, me and Bedej media who channel media edit. And naturally, aka file the macro that's in the exam.